vi gledate novi video. Danas snimamo Stumble Guys i evo sad ćemo da krenemo Stumble Guys. Pitanje da li ću da se ufrendam sa svojim drugom Stefketom. I tu svima ljudi sa Stumble Guys. I on isto pali snimanje, pa hoćemo da se ufrendamo pa da krenemo. Da, tako da. Hajde. Ja ću da kucam. I sada se ufrendavamo. Evo ovako se ufrendava ako niste dosad znali, mada to svi znaju koji igraju Stumble Guys i koji ne igraju. Nisu uveli 100%. Glasni smo zato što se ne čujemo u videima, pa moramo da vam uvijek nisu košone, pa onda da se deremo. Da. Nešto ljudi mogu samo da katujemo, tako da samo sad vratim se za sekundu. I tako, ja sam već počeo da igram odavno Stumble Guys, već sam počeo profesionalac, 20 i neka kruna, mislim da je 20 kruna tačno, da, čekaj da vidim. Ne, nego 18 kruna, ja mislim da je bila 20. Od mnoga druga 6 kruna više. Kod moje druge ta Stefke, on ima 6 kruna više od mene. Nije to puno, stiću ga ja jednom, on je na polupom telefon, ali šta ima veze. I tako, sad njemu treba 3 sata da uđe. Da, koliko ti treba. Gdje ti kucaj? Inače on je bolji igrač od mene, već ste mogli ga preplakati po krunama i po svemu. Da je bolj. Tako da. Samo malo meni je slučajno krenula ovo. Ovo mi je prvi na vezi. Evo pa krene i on. Nismo se nažalost uspjeli povezati zato što je crkao internet, pa ajde da vidimo. Hoćemo li pobijediti ovo. Video nubare. Izvinavam se ako je to neko bio koji je pogledao video. Mada nubara teška. Možeš ti malo učuti. Please. Jebi. Nemoj biti family friendly. Inače ovo... Šta je dubra? Da. Ne rodi se, to je samo mala, to ti nije... To je sasvim normalno. Da, to je normalno za njega. Njemu više je moj kanal Family Friendly, njegov nije. Da, nije ni sad. Malo. Hvala. Evo ih ovamo. Ovo sad čast. Malo mi je žao ovoga lopova. Ne znam nekog se zove srikende. Ovaj video će biti malo duži ili kraći. Ne znam, neka serina će biti možda 9 minuta. Idemo mata. Jao, najgora futbol. Ko te isto? Je to moguće? Znam, zato sam rekao ja odem na golu. Neće meni nikoga voditi kada se gradi kola YouTube. Ja nešto ću badati. Evo lopte. Inače, ko voli Ronalda ili Kylian Mbappéta, koji 300 puta bolji. Mislim meni, svako ima svoje.
Please zabijte naši gol zato što meni se više ne da biti na ovoj mapi. Previše me ne da, previše. Ne, dobro. Kad je ona... Sad idemo dobiti kanali, ojoj. Jedan gol zabiše nam i taj, jedan i dva i tri nam gola zabiše. Jao, sunce, moj drago. Što to radite? Što nije mi jasno? Evo, izgubit ću. Nema veze. Sljedeći pobjednik. Jesi ti izgubio? Ali idemo s pobjednikom. Ne bere s pobjednikom. Ja nisam snimao što radili. Jao, on nije snimao, on je uključio snimanje. Nema veze. Ajde što ima veze, pa je nakon je četvrto. Treće snimanje. Pomiješamo što obrišeš. Joj, glupe reklame. Pređite ono. Tako da, sad, evo igramo. Jao. Moram malo glasiti, zaboravio sam. Joj, samo malo. Čekaj, pa što nisi još, ti si počeo bez mene? Aj, on je prošao bez mene. I idemo igrati najgoru mapu. Moram double jumpat, ja zaboravio na to pravilo. Nije double... Znam ja to raditi. Ako ne znam. Najveći nubar. Ovi izgled. Joj, a najgore kad te udari zadnja. Tu se najviše. Inače ovo ti je... Ja ću to tako naraviti. Sada idemo da... Ako niste igrali Stumble Guys, evo, pokušajte, zato što je jako smiješna igrica, nije smiješna nego zanimljiva, a i možete i se iznervirati polupa telefon, ko ja. I on, i ja. Da. Znači, toliko se iznervirate da poludite koliko je to loš kad izgubite. Tako da... Hajde, mavljamo riječi. Nismo potrebni Da, ne znam, nije. Evo mu dođe, ovaj mi je neprijatelj, zato što je non stop na jura u svim djelovima. Ovdje ćete vidjeti neke trikove. Ne za trikove, ako mi sve raditi. Čuveni. Nikad nisam pratila. Evo, lagano prošlo. Ništa, to je malo maca za mene. A u sljedećem videima, ako nastavim da snimam, ako vam se bude svidjelo, bit će lagano. Ja prešla mapu. Znači nikad prije nisam prelazio. Zaboravio sam da moramo biti glasniji. Da. Moramo biti glasniji malo i tako da sad nastavljamo. Jao, sad ja uvijek. Jao, tebe nema. Jao, sine, jel sad ti nisi family friendly, jel tako? Sad ti smiješ govoriti. Ajde već. Zaboravio sam da snimim, da, malo sam ga lupio nogom u glavu. Da. Ajde, začepi. Lupio.
Wow, telefon, tako da. Pa i on isto. Pa dobro, to si uvijek mimo desiti. E, pošto si počeo bez mene, si formalno normalan. E, sad počinjemo sljedeći game. Da, Još dva. igramo Cannon Queen koji svako mrzi. Da. Mislim, ne igramo, nego ti igraš. Ajmo ja čisti položaj. Inače mi igramo na telefonima, tako. Pa svako igra. Pa ne igra. Skoro, brate. Skoro. Pa što se ona dariš? A ne verim. Kiti kurac. Onda budemo. Kiti kurac. Vid koliko ova... Ova... Uja, ono što me nervira je Ja pobjedim. Malo sutra. Dobro. I ovo Kako to nije moguće? U stvari jes moguće. I bam! Ovo mislio vratiti preloženi cilja, ali nije. Ne kažem te. To htio sam. Mislim i ja sam isto. Dobro, ne kažeš meni. Inače mi da snimamo zajedno. Većinom stalno snimamo zajedno, ali sada ako ne snimamo. Odlučili smo malo da se podijelimo. Ma da. Meni je prvi video, a njemu je ne znam nija koji. Treći. Da, treći. Pošto ne, tek smo počeli. Mislim da smo počeli. Snimanje i ponovo ista map. Ali ja vam kažem da ja na ovoj ljubim. Nije se nikad Aristotel je rekao nikad se nije desilo da se 2 puta pobjedi na istoj mapi. To... Sam vam rekao, nešto mene ne stačeka. Like i subscribe ko ne voli. Bacite like i subscribe. Ko ne voli... Slušaj. Ko voli Foxline dobit će slice na komentar. Ko voli Foxline, rekao sam. To je najjači youtuber. Podržavam mu, jel tako? Da. Eto, rekao i moj drug. Da. Tako da, dobro. zapratite Foxline jer je najjači. I ja sad predstavljam se epizodom. Nadam se da vam se svidjelo. Uživajte u videu. Ajde, gledajte sad moj sljedeći video što će izaći. Ćao.